UMDC jong Kamauti constituency menta kesengi ke RPR tarik ubena yayong arajar RPR hadin ka jingud jong gawai ka village organization na maulas nai ya kebelatip kum ka tebe jingsyai village organization ulah hiar sia ketik senong na kebentaban penurlong ya ke jingkwa jong ketik kenhun ki long kemi ke senong maulas nai banyo ya ki sanpho tlik syuki ki balong na kebentaban pendon kam da ketik village organization. Kini ke village organization ka kentup ya ki RPR terligi self help group ki bala penlong ya ketika tebe jingsyai village organization. Kini ke village organization ka pentelun ya shibun ba ki kam hapo ketika thany ka balong ru hapo ke jingilam jong ikong blis tina khar kongor kumi president bari kong share tilang lawai kumi secretary kentup de ya ki wepat kinong kitkam jong ketika village organization. Terligi self help group. Ngai kumlei kerpang i kinong kitkam jong ka bio bat ya pi khot jong gi SSG baro ki ban hapo tebe jingshai village organization jong strong balls nai dengan sokomen ban ikindo bat pi matak step tak mesim jong jing e nilai kran bat di baba joblen bat hadin malai kran ni ong yenga wan program bisa ni de long rumah yarap lem no pi ichuki knit sai da ong le long rumah bat jo orang ngasih yarap lagi bio ni de imat kani gede kabu hanga nyok banirap nya sukuman ba madak si ko urlong de bor barit jonga ngapala ban asibun ini sanpho kli suki ki bongora kini naga benda ke jing penul kam jong fi kibio de ngai kublei i ba aibok ke bai lai rap menen kesengi ngang don program samkei bat kilong kemi bat school menen barok sisngi yang laong ni baba ban aibok lepen baik bat penpoi kini suki na do menen nomor sutu bagi program kalong mestep kalong rush palak ke yang iban penpoi mentan step kini suki gede gejong pi ke bapia ban penon kam na ke banta ke jing don kam gejong pi hapo ke village organization gejong pi de ngai kublai kerpang ni pi kilong kemi nomor banga sutu nya ke jing ya lenti ke jong ahi pa ban kren kendit ba ke jing ya lenti ke jong ahi ngalong kat ni ku bangalong menta de kilong kemi ngasi ong hai mei Jonga mei ngadala nga suku kejing le bahap tang ka bai khawa la ra si suklik ong i mei nga me lelete dap khandai bane o khare dap khandai siteng o khare pho bane kham ne oki ta daw kam he buru ni batal sindit batal pho bane ba e bo mot bat ong ngim la si sa ban suklik Ngiu i ke jing kordon ke jing trai ke jong pi akalong kisnong ki thau ma phi balang ko chu hi ma phi ka sai ke ba chong gi long ke mai de char dam ke chong gi rong ba kham du na de de rong kata ka di ke jing sisa ngiu i ke jing kit kli ka responsibility ba ki ong tin pare nadu na yeng hado ba ke jing kit kli ram chula ban klet ba ke jing im ba don ke por ke bai mei chonga iam ke por bengi duk ba Amar bajenjar pala, pangsi pa kumta pete, bat hak kata kepo, yam kendong bat duai, kendong jikya, bat day kum kata kepo ngayo ban ongi, kimat jong pi, kendong jikya, sisen kesengi, kin long bau nela. Ko ban ongi pi kilong keminya, tip hidan gijingnya, ibabon lagi yang kisan, ndai kowe kesengi, kita ki umat jong pi, kit selong malam. Dengan sukumen di kejing don jong village organization bat kani ngakemen kan salong kejing mentoi itu menen ka sengir i kendo gibi obat kiba bon gibi ke konsumsi ke pangalayo bentah apa nirap itu ban yet selang bat ki kidon gi snong kiba nomor bala penmang ke office mo la penmang naka liang jong ka sorka ban ai ki office bio ilayo kidon gi bampat yo anak liang jong ka tu kan liru ngala erap konsumsi ban ai office bio ibarat ban yo ban penut kam yang ni ngamtip ngata layo pak mo nafis layo nafis mendarun kam show tapi ngatip bag dang don sibon gijing don kam nga kwa ban ong ipi ni ba dong ini trei ba ke jingi shanya iwai ke de dan hangi mo kisantli o kisipong ki badan ha ke SSG sipong na so kemen ba manengi sedang da gijing duan bangarung itu ipi ba man ki meeting mentang meeting parti ne meeting kano meeting kat badai ni ngila persang bersedang dari kejing rumah na sukaman bangiyo kejing hikain ini ngitip ba pimat sipun kejing apa pi teng te mo ukpa
la wet bro ba la bare we meeting ti sau so kurim bro tien rei fin khen ni kata nama ba pi prakhat ya kalau we jong ga yeng kesam pi prakhat ya kalau we jong gi khon gi ti jong ga pateng